Pozdrav svima. Kao što sam rekao, snimit ću kratki video prvih dojmova Mini Cooper S-a. Nekako sam to mislio isplanirati da napravim nakon 1000 km, ali to je vrlo brzo prošlo, odnosno već smo prošli 3000 km od kad ga imamo. Pa je vrijeme da podijelim nekih osnovnih stvari koje sam primijetio vozeći i koristeći ovaj auto. Prvih 1000 km je prošlo dosta brzo i onda smo se odlučili na nešto što je očito postala tradicija, a to je kratki road trip do Firence. Istu stvar smo napravili doslovno tjedan dana nakon što smo kupili BMW Z4, tako da je manje više sve bilo poznato. Do Firence imate nekih 600 km, cca 6 sati vožnje plus minus. Uvijek kad idemo tamo onda napravimo nekakvu pauzu, noćenje je bilo fenomenalno, predivna kuća s predivnim pogledom i ono što je bilo super, meni super iznenađenje je što vlasnik ima ukus u automobilima, odnosno ima starog Triumfa koji je stvarno fenomenalan, predivno izgleda, tako da mi je to bilo drago za vidjeti. I prvi dojmovi takvog, ajmo reći, road tripa, odnosno sad nekakve direktne usporedbe sa Z4 je da Mini nije toliko udoban kao Z4. Evo, ne mogu vjerovati da ću to reći, odnosno nisam mogu vjerovati da je tako, ali zapravo je. I to je nekakav, ajmo reći, motiv ovog videa, ta nekakva direktna usporedba. Ono što sam primijetio je, i ono što obično primijetim kad doslovno dođem na parking sa S-om, sjednem u Z4 i onda mislim da sa Z4 nešto ne valja. Sve nekako mekanije, od volana do papučica, gasa, kočice i kuplunga. Mjenjač je tu podjednak, tu se vidi taj BMW-ov mjenjač. Ali u globalu Mini je tvrđi je volan, tvrđe su papučice, sve onako dosta utegnutije, napetije. A ono što je isto zanimljivo je i taj ovjes, ajmo reći, što je vjerojatno problem kratkog osovinskog razmaka. U Z4 je bila puno udobnija vožnja nego u Miniju. Tako da ajmo reći da ne bi očekivali da jedan roadster coupe sa dvoje sjedala je udobniji od malog gradskog auta. Ajmo reći. Što se tiče potrošnje, kao što vidite, 6 litara prosječne potrošnje u cijelom ukupnom road tripu, što je, ja bih rekao da je toliko i Z4 trošio, koji ima ipak 2 cilindra više i 500 kubika više i star je 20 godina tehnologija motora. Tako da s te strane potrošnja je izvrsna. Ono što se vidjelo u gradu da je to 10 litara, što sam i očekivao. To je 2-3 litre manje od 2500 kubika i 6 cilindara. Znači od Z4, što je više nego dobro. Znači to u skoro svim režimima. Kako god ga vozili, on će biti na 10 litara. Kad smo kod režima vožnje, ono što sam primijetio, odnosno ono što mi je fora je da zapravo ima tri moda vožnje, to je sport, nekakav mid, kao nekakva normalna vožnja i taj neki eko ili green se zove. Sad kod tog green moda testirao sam ga na par stotina kilometara i čudan je mod u smislu ko da vam neko uzme 100 konja, znači doslovno papučica, gasa i to sve dosta onako mlitavo. U sport modu mi se sviđa što očito ima dodatnu klapnu, pa onako ono što ste vidjeli na drugim videima, fino pucketa, kao što možete i sad vidjeti. Znači to pucketanje je stvarno zarazno. Ali u globalu u ovom nekom normalnom modu u kojem imate normalno snage i svega, 10 litara, ajmo reći, gradske vožnje, 6 do 7 litara otvorene vožnje, da li to autocesta, stara cesta, znači oni režimi vožnje 180, 90, 100 do 130, 140,
ako imaš sreće i nekakav bolji komad ceste da ide i više ide. Tijekom vožnje, odnosno dosta je korišten tempomat. Tempomat je poprilično dobar, poprilično je precizan. Dosta sam se ajmo reći, ušemio da s plusom i minusom doslovno dajem i oduzimam gas, odnosno ne moraš uopće koristiti kočnicu i to je stvarno udobno. 6. brzina, znači doslovno ima momenta od 1500 okretaja pa do koliko god želite. Znači stvarno i uzbrdice tu se vidi da ima momenta, tu se vidi tih 300 Nm okretnog momenta i te snage. Dakle, znači ta nekakva fleksibilnost u vožnji je stvarno izvrsna. Udobnost sjedala, pa dosta je dobra, dosta su stisnute. Još nemam nekakav generalni zaključak jer mi je udobno sjediti ovim sjedalima ili nije. Ja bih rekao da je, ali opet sa Z4 usporedba, mekanija udobnija su sjedala u Z4. Čak me sjedala podsjećaju koliko vas dobro stisnu. Takva sjedala sam imao na Toyoti, to jest Hachiroku, odnosno Toyoti Corolla GTI 86, koja je bila složena za drift pa si imao školjke. I te školjke su stvarno slično ovome. Ako imate nešto u džepu, ja sjećam da kad mi me znala policija u toj Toyoti zaustaviti, da bih zamolio da izađem van, da mogu izvaditi dokumente, ostalo ne možeš ništa napraviti. Tako da vas fino vas zaokruži, to je stvarno dobro. U smislu da je ajmo reći, udobno. Svi materijali unutar auta su stvarno kvalitetni. Nema onih škripanja, uvijanja, nema ničeg, iako nije full novi auto. Znači ima i, evo sad smo prešli, znači 90.000 km, znači nije kompletno novi, ali sve je dosta kvalitetno na dodir. Navigacija mu je tako, bolje se pouzdati naravno u Google Maps, a što se tiče onog što smo dosta koristili, a to je Bluetooth komunikacija, razgovor, jel? Čim uđete u auto, spoji se na Bluetooth, super radi, uvijek vas druga strana dobro čuje. I ono što je dobra stvar je, s obzirom da je neko razmišlja da auto mogu dijeliti dva vozača, imate i dva profila za mobitele. Tako da doslovno s jednim profilom, odnosno s jednim, znači u isto vrijeme su dva mobitela spojena na uređaj. Jedan mobitel može puštati glazbu sa Spotify, drugi mobitel može biti za razgovore i obrnuto, tako da to je po meni dosta me iznenadilo dobro rješenje. Grijana sjedala su fenomenalna, vrlo brzo se zagriju i stvarno su dobro, pogotovo to je nešto što mi nedostaje i što hoću u Z4 definitivno. Još jedan feature koji mi se svidio od ovih svih novih featura je grijana prednja vjetrobransko staklo. Prije par tjedana je bilo su neki minusi, auto je vani pa se i zamrznulo, znači odmrzne se u sekundi. Tako da ima tih nekih featura, ajmo reći, koji mi se sviđaju. Na prvu, primjer se ubacite u rikverc pa vam se spusti retrovizor da vidite dolje ono što morate inače manualno, pogotovo ako se paralelno parkirate da ne pogodite rubnjak, je isto dobra stvar. Parkirni senzori po meni bi trebali prije biti naprijed nego iza, ali budemo realni, ako vam trebaju parkirni senzori da parkirate minija, onda po mom osobnom mišljenju ne bi trebali voziti uopće, ali iznimno su precizni. Igram se malo s Carlijem, imam Carli i da se tu još podesiti razne stvari. I ono što mi je super, ključ je dosta dobro napravljen i mnogi ne skuže odmah na prvu, ali možete dobiti pravi ključ. Jel? Isto je fora, znači na tipke, kad ga zaključavate mogu se uvući retrovizori, što je dobro. Kad ga otključavate, možete spustiti prozor, a možete spustiti skromni prozor. Krovni prozor je, by the way, baš super stvar i to mi se svidjelo. I da, lako sam se navikao na bez ključa, tako da mi se zna dogoditi kad sjedem u Z4 i onda hoću je zapaliti, ali bez ključa, tako da na to se čovjek lako navikne. Sve ostalo, kažem, unutar nekih 3000 km dojmovi su pozitivni. Kad ga uspoređujem sa Redom, sa Minijem prve generacije, puno je veći. I to se vidi, pogotovo se vidi prednji kraj koji imate osjećaj. To mi je poprilična mana, ja očito sam dinosaur, vozim auto već 20 godina
i navikao sam se na starije modele, odnosno na tu neku generaciju, ali znam zašto je prednji kraj i povišen i sve to i sva ta plastika je zbog naravno smanjenja štete ako ne daj Bože pogodite nekog pješaka. Sve to radi sigurnosti, ali što se tiče vožnje, nos mu je SUV-evski, ajmo reći, mini SUV-evski dobite dom i jedina pozitivna stvar je što je on dosta visok, što je dobro za grad i vjerojatno onda tu tvrdoću kompenziraju sa amortizerima, ne sa pravom visinom automobila, što isto nije loše. Da, i jedna zanimljivost, krilo, primijetio sam da krilo iza ima funkciju. Naime, vozili smo se do Zadra i tijekom ovih prije par tjedana je bila stvarno ogromna bura i bilo je zatvorena autocesta i to sve i bili su naleti bure i stvarno se osjetilo da vjerojatno kad uđete u neki mali zračni tunel i udar bure, da vas ovo zadnje krilo gura guzicu, gura stražnji kraj na pod, ne? Gura na cestu. Tako da, to mi je bilo ovako zanimljivo osjetiti na vožnji. Inače, sve ostalo, kažem, za sad prvi dojmovi su dosta pozitivni, nisam našao neku veću manu, ali kažem, snimit ću kad više dojmova dobijem, snimit ću nekakvih 5 stvari koje me živciraju na ovom autu i snimit ću naravno 5 stvari koje mi se jako sviđaju na ovom autu, ali evo, kao što sam rekao, prvi dojmov ne možete dobiti nakon 100-200 km, po meni treba proći par tisuća kilometara da bi zapravo se stopili s automobilom i mogli reći što i kako. Ako vi koji gledate ovaj video i razmatrate o kupnji Mini Cooper S-a, slobodno u komentaru napišite pitanja. Ako ne znam odmah, otkriću, pogledat ću na auto ako vas nešto zanima, pa ako treba i poseban video napraviti. Eto, hvala vam što ste pogledali video, hvala što pratite kanal, ako imate frendove, bilo bi korisno i da proslijedite video. Nekak pokušavam uloviti ovih 1000 subscribera, pa mi ide nekak sporo, pa ako se niste još subscribali, odnosno pretplatili free i nikad neće biti, ovo mi nije neki biznis model, tako da neće biti nikad nikakve naplate, ali bilo bi mi drago. Eto, hvala i do sljedećeg videa.